ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯦꯃꯦꯖꯤꯡ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ 11ꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ 2ꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯄꯥꯔꯠ 3 ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯁꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯚꯔꯁ 18 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ 19ꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯚꯔꯁ 30 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩ ꯅꯩꯅꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ꯫ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯦ꯫ ꯁꯔꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯍꯩꯔꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ, ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯄꯥ꯫ ꯉꯁꯤ ꯏꯄꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ 11ꯗ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯤꯠ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯈꯔ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯄꯥ꯫ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ, ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ, ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯆꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯆꯦꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ, ꯑꯥꯃꯦꯟ꯫ ꯚꯔꯁ 19ꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯒ ꯍꯧꯔꯁꯤ, ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯒꯨꯝꯁꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ, He shall turn his face toward the fort of his own land. ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯕꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯔꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯣꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ? ꯔꯣꯝꯗ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯖꯨꯂꯤꯌꯁ ꯁꯤꯖꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯅꯤ꯫ But he shall stumble. ꯃꯍꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤ ꯊꯤꯒꯅꯤ and fall, ꯇꯨꯒꯅꯤ and not be found, ꯐꯪꯉꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤ ꯊꯨꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯀꯥꯟꯗ ꯖꯨꯂꯤꯌꯁ ꯁꯤꯖꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯟ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯔꯣꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ꯫ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯥꯟ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯣꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ 44 BCꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯞ ꯌꯨꯡꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯦꯠ ꯍꯥꯎꯁ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯊꯧꯗꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯊꯟꯇ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯦꯁꯥꯁꯤꯟ ꯇꯧꯋꯦ, ꯂꯣꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯥꯠꯄꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯈꯨꯗꯤ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯦ, ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯁꯤꯈꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯝꯄꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯅꯔꯤꯕ, ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯠꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯝꯄꯤ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯖꯨꯂꯤꯌꯁ ꯁꯤꯖꯔꯒꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ 20ꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯏꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯨꯂꯤꯌꯁ ꯁꯤꯖꯔ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ, ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯁꯦ, Then shall stand up in his stead, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯦꯞꯀꯅꯤ, A raiser of taxes, ꯈꯖꯅꯥ ꯈꯣꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ In the glory of his kingdom, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ, ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯉꯥꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯈꯣꯝꯕ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯟ ꯆꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ, But within few days he shall be destroyed. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯁꯤꯈꯤꯒꯅꯤ, ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯥꯠꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ꯫ Neither in anger nor in battle, ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯁꯥꯎꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯁꯤꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯔꯁ 20ꯗ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯨꯂꯤꯌꯁ ꯁꯤꯖꯔ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯖꯅꯥ ꯈꯣꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯒꯁꯇꯁ ꯁꯤꯖꯔꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ꯫ ꯑꯒꯁꯇꯁ ꯁꯤꯖꯔꯁꯦ ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯁꯤꯖꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ, ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄꯔꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯖꯅꯥ ꯈꯣꯝꯂꯒ ꯔꯣꯝꯕꯨ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯅꯤ ꯖꯣꯁꯦꯐꯀ ꯃꯦꯔꯤꯒꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯊꯂꯦꯝꯗ ꯈꯖꯅꯥ ꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤ ꯑꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯂꯦ, ꯏꯚꯦꯟ ꯑꯁꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯁꯨ ꯔꯦꯀꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯂꯥꯟꯗ ꯁꯤꯈꯤꯗꯦ, ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ
ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯁꯦ ꯚꯔꯁ 21ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯏꯟ ꯍꯤꯁ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ shall stand up a vile person yamna maram chatludaba nupa ama mahut singani hai to whom they shall not give the honor of the kingdom habdi ning rom leibaki ikai khumnabdo rom da leiba misina sifai singna natra prajasna ikai khumnabdo mongonda piro hai hariba ning thau asidadi but he shall come in peaceably adubu mahana lakpadi yamna irang leitana yamna igna singna lakne ani obtain the kingdom by flatteries mahangna rom leiba ase mahangna oidaba nganga namthak tawraga dongnam aduna moithem tawraga hairiba leiba ase phangani haibani masina bible na hairibse adugumba leibak adudi adugumba aikoina augustus season siraba matungda lakhiba adugumba nupa adudi kanano haiba matamda history dagi aikoina mayek senge madudi Tiberius Caesar haibisneba Tiberius Caesar se kanagi machano Augustus ki nupi atombi ki machane asengbadi mahakse mahakmaki mana popo machana te mahaki nupi na atopo nupa da palarga popo adugumba machanu pani Tiberius Caesar se aduna mahana leiringai gi matamda sai Augustus na hingni matamda Tiberius ki mamana Augustus Caesar haije hayeng mahana sirba matungda machanu pa jning tho hen bi wena adubu Augustus na sunga yade maramdi mahakki machanu pa yamna dharma chenba yamna afaba nupa ama lerami Agrippa je aduna maram oidana mahakse sunga yaramde adubu Augustus ki mama laibak tibidi Augustus na sidringe mamangda Agrippa jna hana sikhirame aduna sikraba matungda amu Tiberius ki mama na Augustus haijare nangna sirba matamda halweraga nangna sirba matamda nangi leithau leba ase icha nupada pibiu ko mahabu ningthau henbiu na mana smaina haijarami moithem tawrami aduga Augustus na sirba matungda aduguma ningthau odo mahangna oikhibani haibase masini adubu rongi mi kanamtana mahakko ikai khunaba utte asmai tawdana mahakse yamna phattaba mini asmai tawdana mahakki mapunsi esusu makhoi lanmi singna makhoija mona namsalaga mahakse hatkibani ado akoina makha tarakpa matamda makhagi wadi dasu akoina lakani amuk verse 22 da mu khoi chaminarse sidai Tiberius na kamainda sasan tawbro haibdugi maramda sidalai with the arms of a flood shall they be overflown from before him aduna mahaki mamangda haidi akoina ising isawgi khulai habi haibdi ising isawna mang tahanbado adugum loinana makoibu mahaki mamangda mangan khigani haibani and shall be aduga mule and shall be broken ye also the prince of the covenant habse prince habse kanana kana prabhu jesu christ gi covenant se masi phabu mahana thugai gani habni mase kamai thugai bno habdo akhona mujeng se verse 23 masina haije mahana Tiberius na hamba pama matamda mahakna military power siznaraga mahak masagi ningbagi matungna mahaki laiba ase control tongningai gi dam kanna honarame adubu mamai thangda mahna pamba lorakpa matamda irang horakhirami irang horaktuna mahakpu lokthokpirami mahakpu hatokirami asmai tawduna adune ngasagi suffocation tawraga mahak pilo namjalaga mahase adumai hatkhibane aduna Tiberius na kaidogya matanda makoina Jew singa lainaba mari makoina covenant ado the prince of covenant habdi aikoigi Christian singoiba aikoigi covenant warep nabagi aduguma ningthau habdi Prabhu Jesu Christ ado cross ta pang thingduna mahaki matamda hatkirame aduna AD 26 ta Prabhu John the Baptist na mahaki ministry hawi aduga Jesus na 27 AD da asmaina phangki maki ministry hokibani aduga 31 AD da crucify tawra hatkibani kanagi matamda Tiberius na masini aduga mahaksina 37 AD da mahak sikirami asmai tawtuna ngasai supposition tawraga mahakse maki sifai mahaki phamnai basing aduna mahakku hatokhibani
haibsini masida mu yengse aikoina verse 23 amasung aikoina 24 se aikoina yengminase verse 23 da after the link met with him he shall walk disciplinely with him adi aikoina Rome ni Rome aje kanano Tiberius Caesar ki matungda kana pali habdo mokoi ki ningthau kanana pali habdo maduni masida la he shall walk disciplinely mahang nam thak no mahana signi haidi Rome na ahambada mahana mi single lik semgani treaty peace treaty sign tawgani adugi matungda mahana nam thak tawraga ko lebak to noksana bu honagani habsini for he shall come up mahak lakani and shall become strong with a small people haidi maki larmi ji ahamba horpom matanda khitang na ai Rome se aduna saurakane hamni he shall enter peaceably upon the fattest places of the province aduna prithvi gi makoina joy to balebak sing prithvi gi lebak sing asida makoina yamna lan tongna tabida yamna ingna singna wari sanaraga makoina lai yamne fattest places adi kwaidi na khunba mafam sing achobo lebak sing aduda he shall do that which his father have not done maki mapa mapu sing tawgi dabdo mahana tawgani hamne nor his fathers havni siju maki mapa mapu sing tawgi daba he shall scatter among them the prey spoil and riches mokoi ina khunba mokoina lan tawbo matamda joy tawbudigi phangmakpa mokoina lan thum makai mokoigi makuta takraba lairiba khudingma ado sa san khangde lairiba khudingma property makai do mokoi manungda yenagani he shall forecast his devices against a stronghold aduna mahangna mahaki plot forecast habdi mahana plan tawgani hamni maki plot sing kamai tona lebak se joy tawjige habigi pan pithibhi akana kamba lebak sing da kamai joy tawgani habigi plan sing ado mahana yatkani even for a time matam ama habni masida ko matam ama habdi bible gi matuna matam ama habdi sahi ama habni sahi ama habse bible gi matuna di 360 years na smaina semi adudi akhoni yengse verse 24 se akhona hariba verse asi kamaina hawi habi matamda asa akhona verse 23 da habi gi matuna mahangna ahanbada lik semgani habni haidi peace treaty edo mahangna semgani habni ahamba peace treaty je 161 BC da Jerusalem khona Judah laibak asige mahana Jews singa masin mahana treaty do mahana semameba hadi maki military pangal na ko mokoi joy tobigi mota hojidi politics sanaraga joy to vibes mokoi ki pandam oirameba sumai tawna semam bane sina haure aduga mokoi je ahamba matamda rom leba horokki baje khajikatang ne missing yamba nate khajikatang ne mokoi na horokki baje asmai tawai adubu mamai thangda di kaido basum joy toroga joy to balebak sindagi army khalaga asmai ne ya torokibni aduna makoina ahamda de lan toroga khara loksala me adu matungda makoina prithvi joy to bje kamai tawi haba matam ngasai hai khre adugi matungda di lik makoina treaty lik semani sign tawrani adugi matungda di nam thak toroga thabuk sugni ana bible na action hamni adumak thoki sinawsin aduna kala gum leba am tam khoina lakani akoina khoi ga lan tongna gumsi akoi amaga mateng pangna si khoina sumaina leimina si haini sumaina sign tongna ni leimina ni adugi matungda mokhoina hare blebak tu dalai changani mamai thangda kaidoba mokhoina pulap khudum changani sumaina British na India khudum changi budo aduga chamane mokhoi British na mokhoina Rome dagi matau tamobani mase khoina kawgumse asmai tawduna tawre haidi asmana prestity tawrogadi mokhoina lami am darka laiteba aduni masmai tawroga mokhoina namduna mokhoi lusing basing hat pakhangde asmai tawroga pi titi tawroga asmana mokhoina sathakibani haibsini aduga mangna swai he shall enter peaceably upon the fattest places of the province has pitigi ina kum mofam je mana yamna ingna singna khoina sa hagibdo sign tawnarani yamna ina kum mi asoba leba orju mokhoina sign tawna si ekhoina punna atopa lebak sinda lan taminasi aduga phangbusing khoi yenasi hairaga sumaina tawganeba sangkani khudamoina mokhoina Greece loksang khibje asigi mongda mokhoina ahamda peace treaty sign tawra Greece ka aduga mamai thangda mokhoina pura khudumoina chan khibani habsine aduga sida hai mahangna tawbase mahaki mapa mapusingna tawkidaba mongda mahangna tawgani habni habidi kaino Babylon na joy tawbuje mokhoi ki pangana joy tawi Medo Persia ju mokhoi ki pangana lan tawra joy tawi Greece ju mokhoi ki pangana pangan saktina lan tawra joy tawbini adubu Rome di madugi yon ona tainabda mokhoina nam thak tawraga khoina peace treaty semaga asmai tawraga mokhoina nam thak tawraga mokhoina joy oireni harakanda asmaina loksan gibni asmai tawdana mokhoina politics ki mapana prithvi da mokhoina lan tawdana mokhoina asmai tawdana chawkhala kibni hai
aduga mathang dai he shall scatter among them the prey and the spoil and riches aduga makoina atopo makoiga titri tawriba makoiga lik semiba atopa leibak sing aduga kaidawi makoina lan tawu matamda makoi punjalaga lan taruga leiba ama landare aduga phangak pasana lupa lan thu makaido makoi loi jene mahane aduga leibak sing aduga jene karigumba ro mathangdana kaiguma lan taruga ngambo ergadi makoi sibai sing makoi phamnaiba sing makoi sinet sing lami sing gi manung da hariba makoina phangakpodo adumani yen thuknarame masi mahaki rong maroiba character simni masi bible na haigibdo adugi matungina masi sap sana thungi habse masi ekoina kaugumsi masini asmaina lakpani masi lere aduga makoina sida haiko mahana sida haiko forecast his devices against the stronghold hai aduna anga achaw lebak singje mahana kamai loksang gane bi plot makai je krai de gi tawre rom de gi tawrame sahi ama ko sahi ama habdi 31 BC dagi makoina hore makoina 31 BC da makoina Egypt pu mai thiba pira kanda hore lakani makoina Rome leiba ase makai supremacy ase makoina semkre adugi matung madudagi makoina prithvi je leba kamai loksangani habse 330 gi matam ase bobo Rome na makoi gi capital orami madudagi makoina plan torame adugi matung dagi thi masigi thabak sing ase change torami habani snausa masi laire aduga 333 gi matung dagi di Rome gi capital se kana ka Constantine ningthau gi matam dagi di masi Rome dagi Constantinople haibase masi mapam du hong keba masi gi ma capital mut tau ki basina makai gi Rome gi marai jai thabaki asobo maram amado asina oi hai ade mathang da verse 25 da akoi amu yengasi snausan verse 25 da sida and he shall stir up his power his courage against the king of the south with a great army asawa army go loina na mahangna mahaki shakti mahaki mathona makhaido hadi king of south di Egypt aduda mahangna lan tongningai gi dama irang hogan lan hogani habni sinabse and the king of the south shall be stirred up to battle with a very great and mighty army aduga Egypt na su king of south abse ko ni Egypt haina ko ni mamanda su hanjana jan hai kramni king of south king of north andum lakini question of sang hoji king of north kanana oi haba matamda koina pagan rom na oi rebani adu king of south na kanana oi ri haba matamda aikoni Egypt na oi ri Egypt tu khraba matung dadi ma king of south amo hom khragani koina yengsi madu koina makha tarakwa koina verse 40 dagi ga naina rakadi koina fajana naina gani macha dana koi yengsi machida mu yengsi mana habani sida aduga Egypt na suko ma ki achoba army gi loina na ma ki mayokta rom gi mayokta lan sokna gane habni but he shall not stand id king of the south se ma lepang mo for they shall forecast devices against him id ma ki mayokta king of Egypt ki mayokta rom na ma ki makhoi gi plan makhaido lan gi plot makhaido maunda mabu kamai mai tigadage habdo maunda tawgani habni masina ha masigi verse 25 na describe to kamaina Rome na Egypt pu mai thiba pi khibage haibadugi maramdani mase maroina masigi 31 BC gi battle of Actium haiba sida Rome na Egypt pu mai thiba pi gimni adubu masida koina king of the south se matam sida di kanano haiba matamda ai koina Ptolemy natre hojiti kana Ptolemy gi masanu pi an Cleopatra lai Cleopatra je makoina akoina Mark Antony ga luhonga hojiti moini amata oigre foreign lakhani ma Antony je sumaina leibane adugo matam sida di Rome na pithibhi je kamaina joy to kya matana makoina triumvirate haibdi mukhoimi ahongi party masida kanano Mark Antony ne Lepidus ne aduga Tiberius Caesar ne makoina ahum jina pullaga makoina punna plan taroga table da conference taroga makoina wadi sanara kanda consult taroga kanda kamai tono prithibi je joy tawgani haina makoina damai taroga makoina sembane ba masigi party do sumai leibane aduga Julius Caesar bo hat kibje masigi laman khumningai gi dama asmaina leibane adubu Mark Antony je kanano Augustus ki ma ki mabai haitar magi Augustus ki mache loba magi sister loba Octavia je Augustus ki sister ne adu loba adu mabai oirame aduna mahak se masi Egypt mai thi pi ni ngai gi dama ambassador oina mahak Egypt ta thabani adubu mahak ke dewi Cleopatra gi langda thure Cleopatra ga haidi Ptolemy gi masan pi an Cleopatra ga mokoi ni
ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯏꯖꯤꯞꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯩꯊꯪꯗ ꯔꯣꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯑꯣꯄꯥꯇ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯕꯦꯇꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯇꯦꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 2 31 BCꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯖꯤꯞꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤꯅꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯤꯑꯣꯄꯥꯇ꯭ꯔꯥꯗ ꯆꯦꯟꯈꯤꯔꯝꯃꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯆꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯍꯥꯖ ꯍꯨꯝꯐꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯈꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ verse 26 27ꯗ yeah they that feed of the portion of his meat ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯠ ꯑꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤꯅꯅꯤ shall destroy him ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤꯁꯦ his army shall overflow ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕꯒꯨꯝꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯅꯤ many shall fall down slain ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯁꯤꯒꯅꯤ and both these kings shall be to do mischief ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯛ ꯎꯕꯅꯤꯀꯣ they shall speak lies at one table ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ it shall not prosper ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯣꯏ for yet the end shall be at the time appointed ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁ ꯀꯤꯡꯁ ꯑꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤꯅꯦ ꯂꯦꯄꯤꯗꯁꯅꯦ ꯑꯒꯁꯇꯁ ꯁꯤꯖꯔꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯦꯕ ꯖꯨꯂꯤꯌꯁ ꯁꯤꯖꯔꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯒꯁꯇꯁ ꯁꯤꯖꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕꯁꯦ ꯖꯨꯂꯤꯌꯁ ꯁꯤꯖꯔ ꯁꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯒꯁꯇꯁꯇ ꯁꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯤꯕꯦꯔꯤꯌꯁ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯏꯊꯨꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯖꯣ ꯑꯣꯏꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯡꯅꯔꯝꯃꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅꯤꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯇꯤꯕꯦꯔꯤꯌꯁ ꯁꯤꯖꯔꯁꯅ ꯏꯖꯤꯞꯁꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯛꯄ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯊꯥꯛꯄ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯖꯤꯞꯇꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯑꯣꯄꯥꯇ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯃꯥ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯣꯝꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯖꯣꯏ ꯄꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯤꯊꯪꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯃꯥꯔꯛ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯥꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯖꯤꯞꯀꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪꯗ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯦꯜꯂꯝꯃꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯃꯊꯟꯇꯀꯣ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯖꯩꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯤꯑꯣꯄꯥꯇ꯭ꯔꯥꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯇ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯔꯛꯀꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯊꯟꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯁꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯆꯨꯝꯒꯔꯦ they that feed of the portion of his meat shall destroy him ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯑꯣꯄꯥꯇ꯭ꯔꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯟꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯚꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 20ꯒ 7ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 28 ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ shall he return to his land with great riches ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ his heart shall be against the holy covenant ꯑꯁꯦꯡꯕ covenant ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ he shall do exploits ꯃꯍꯥꯛꯅ exploit ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯅꯝꯖꯥ ꯅꯝꯊꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ return to his own land ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯖꯤꯞ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯇꯤꯕꯦꯔꯤꯌꯁꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯁꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯂꯤ ꯀꯕꯦꯅꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯂꯦꯞꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯂꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ
aduna masida ma sigraba matungda ko Tiberius ki matungda into galba adigi otholai adigi Vitellius haini Vitellius ki matamda 70 AD da Rome asina kaido ha matamda aikone kaino da lae aikona Egypt la kaino da lae sumaina aikona Jerusalem da lae Jerusalem je 70 AD da Titus general ki matamda tumna mangan kheba mase 31 BC dana ma Egypt joy taroga ma halae adugi matungda amu mana halakpa je sida ani ni amu adugi matungda amu halae adugi matungda kaidowe ha matamda mokoina Jew 70 AD asida mokoina hatkiba Jews masingi 1100 Jews ni sukki matig yam kare 1100,000 100 Jews ko 1100,000 Jews ase moina hatkibani mokoina sukyamba Jews se hatkibani sinawsing masini aduga 97,000 mi lising humda mauda taret amna mokoina prisoner oina porakhibani sukki mati yamisine aduna haireba Jerusalem je ses tobo matamda tha manga pura chami maram ni chekpan khajan banina mokhoi chekpun manung da changba ngamdeba haidi je adugi matam adudani Jerusalem da leiba mokhoi manung da leiba chaba thakpa mokhoi loi loisalae mokhoi mingjen kham le nupi singna phawba ekhona lamentation daga haida chapter 2 daga ekhona kapkani ekhona mama singna phaw mokhoi gi macha do I thakani khaibdo loina mak thungkhrabni mase Prabhu Jesu Christ bu cross ta pangthin hapa matana ma ki ido ekhoi gi thakta su laksanu haibdo madumuk sab sane chinawsing masi thokhrabni hami ado verse 29 amu salase and at the time appointed he shall turn and come toward the south aduga mahana lekhiba matam aduda mahangna halakani kadawa come toward the south ta lakani but it shall not be as the former or as the latter han mamang do oikhiba aduga mat oibagumna natra matung do oibagumna lawe at the time appointed have the kaino have matam the 330 ni maki matam de sahi amako 31 BC degina 330 gi matam ne aduna hariba matam asida mahana mokhoi gi city je kaido matam da Rome da hongeme akhoi ngara haigre Constantine thogi matam da mokhoi ki capital Rome dagi Constantinople da akhoi na hongkhirame asine ko hariba matam asida lae aduni masina hairibse akhoi na haina mamang du oikhibagumna natraga matung du oibagumna Egypt lokshan kiba aduga Jerusalem mahan kibdo adugumna makhoina oiraroi habani masina ikhoina sida pallibse adugi matung dagi di kedabo mokhoi gi lepang marai chaithaba hore 330 gi matung dagi Rome habse Eastern Roman Empire habama Western Roman Empire haina asumaina ani thona khaidokhre sinausa masine former habidi mokhoi masa mon defend tomnya adugi matung dagi di mokhoina koina Constantinople dagi mokoina defend tomnya hone adubu ngamdre mokhoi je ko sina mokoina prithibi joy tobi military campaign ado mokoina ngamdre habni habdi mamang do khibum habdi mokoina Egypt lokshan giba matamda ma Antony Cleopatra da tawkibdo adugunu mokoina tawbu ngamroi habdi mamai tangda 70 AD da mokoina Jew singbu mokoina Jerusalem lokshan gibdo adugunu mokoi oiraro adumaina mokoi defend tawbudo ngamroi haina masida pallibni snawsing masina sida loisalasing asigide aduga verse 30 da ekhona mathangde ekhona chanjalasi snawsing aduna nakoina masigi topic ekhona 30 gi matungde gi ekhona sin la khapa hograni ko mathang ekhona danan chapter 7 da jo pagan rong gi matangda kanalai bible raimi adubu silai ekhona verse 40 da gi bible rona kamaina prithibi je joy tawi kamaina ishori mi singbu kano mahang tani hone habdo madugi mek sengba lana do ekhona ubungamni 40 to 45 sida ekhona detail nongmada verse ama phabu noi verse ama ani degi hena naina bangam is the people to bible ekhona bible ki interpretation de apply toron naina gani aduna ngasi gri masida leire aduna ekhona pamdaba ekhona karigumba hangningba question leirabusu bahap tadaba leiresu aigi number aina pijariba aigi number sida ekhona contact tawbiu tabiri kudingma question bo pi question prathana tawse sagada leiba yanu sraba thagane be paisham thagasare ekhona Rome na prithibi che kamaina joy tawkiba adugi maki karamna maki marai chaithaba horokkiba haibadugi maramda ekhona nainakre mokoina Jewsingda kamain tawkiba haibudo adugi maramda chu koina khara nainakre aina ngamda sakkiba soikiba kaya yarsuna na ngakpiu tabiri ba isnaw khuding mata chuna na mapana idaba boro do pinabiu wakha tarakpu program
ꯃꯊꯪ ꯁꯦꯔꯤꯁꯇꯁꯨ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯌꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯅꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯥꯞꯇꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯦꯟ